CHIHUI kamataya pawbing sang kami awa permisli rai kang early katana country kahai awungawi amu kala paning khung kala ningshi sada one way chikakatwi kazipchili chief minister na thanmiya Maharaj Kampir Singh kala aburamwi rai kang early mirin chikatmi kahai pingni kya kishi sada Manipur rifles with contingents na kan salut kala talu khongmiya Maharaj Kampir Singh Narshin Kala Hera Chandra na Thanlaga permisli rai kawawi kya kishi kamili pirin na hanga katana pingchina pinglak aina awa pashili rai khangar chili avuramwi wang na da mirin aina dangda jigat niya jiya Manipur bu ningkhat tam handaba yaroi awasin bu tanthokta yaroi modern warfare guerrilla warfare ko goki badu hira samja khoi ohungi sundana sehna lei tchu bala iba sigi namisiga mai leina ina me anda kuntong ni sigi khoi ipai puna salam balik lam yama mathiga pamathai pramai to dana karshu thok to karshu kang kaisho leitaba haina mayam khoi ngasigi miron na lobu dong tawriba even nomai sabab khangda thang khatana ninga amise masi kramai to sahi lising ani thana mino gai sigi dorkan ma khoi gi salam ba liklam thaksi kasi Hogolon Bevhar, Masamu Paba, Adagi Sarit Sarat, Wakalon, Lebak Muksibagi Wakalon, Madu Ingasigi Mirolda, Sell him Ningi. United People Front Manipur nala aya king chiten non train kompa wisha shaka hang chishat da chishat ka kashung kathizi make sure here Manipur Traumatic Union Hall mayon haira kung kachida zing mishochi National Reconciliation Day sada UPF na mayon chinga program chili presidium member sada friend with president Nong Thampam Rupachandra Zaileng Rongwei Azang Rongmei Manipur Muslim Welfare Organization with president SK Wajid Kala Manipur University with assistant professor Dr. S Tilip Kumar Narangaruma occasion chili matwida hanga ungnaw chiwi naw ra pingwi makhang zip chi theilaga permis rami pingna ungbam khoi khawai saga haina da UPF with president Rupachandra na hanga Chiwi Wang State we miping na kumshini kajot kajang sampanga chithada sada state chiwi miping na kongnai khu ungli yamang roxer hawa miping chili houng li khawai atam chiwi wang awunga sakasa nong train kompa na permis raimi Manipur wi aina kasham shok khawai Manipur levy ka ho for sakasema awi ka thizi miksho umshungli ana Manipur ngajip khangasak li shuru khwi ka haichi phaning khung sada Rupachandra na state ngajiplak aina le khawai apel saya Ining tau singgen nong dren khomana macoi taraba ipata si du punsan duna Manipur lebi siam duna mioi chawana punsan laga Manipur da mu hala kanda ning taba phangki adugla ning taba phanglaba matungda awasing du tanthokrabada matungda Manipur da leiriba sing si punsan aduna ning tau khumam purba matungda lising am chanipan kutha tarukta singlen nong dren khomasi maribak mariam dong gitamukta khalama nupa adubu manupa do lai khidabagi komol su January gi tang ma pandasi pangthok pani ekoina aduna masida parama tamjaraga tungda haurok diba mayam sing ase akoi pukchen khojen tinaraga Manipur gi nang ta punna lemina che haibo wafam che yupe ko ai thamjagi AICC Manipur in charge Phagda Charandas na center aina state with BJP government being here pangshap ning jang mang kala BJP party hi communalism kundeism kala democratic makasa otsagli ka kadomana da hangmiya Rada Clay State Assembly election ni Manipur with BJP kala Kakching constituency assembly li yui khawai apong majuk murum khawai aya block congress committee office li wanti political conference li matumiya Kakching Assembly constituency with Congress intending candidate Katumna, Rakhamrum political conference chili Phagda Charandas na Tamaida Matuiwada hanga. BJP na yari li pangran kamiji, Tang Wishikajin ot aman kaka, corporately lawn aman, Kajung kaka kami, ot bambasam kapang, GTP Deogasang, Hikata Tahina,
Anna hangluya chia, yari pingna demonetization kala luikwa now pingwi, mikanamwi otsak sampanga haiji mamalai ranga. AICC Manipur in charge na lahangluya chia, BJP government na Profit Public Enterprise chi corporate leader sanghaira. Swaminathan Commission would be implemented and MSP will be given to the farmers. They have not done that. They said that they will waive the loans of the farmers. They have not waived the loan. But Modi government waived the loan of 3,50,000 crore loan of his friends, capital his friends. Constituency CHIHUI Congress intending candidate Kathum China CHIHUI agenda jing executive Kalot ticket some kapang bajili rara da clay state general assembly election ni BJP liwi khawai kagdom mira da miyang ro khaira. Union Health Minister na data update sa kamya thishuda thui kahai pung mukudam mati alungli intiali 1.59 lakhs COVID case katar sampanga chili shakatu mukuda shinina mawan satwi haira. Aya aina 12.4% hi matai ka haira lakhawag intiali Omicron tally hi 3,623 ka shung haira chili Maharashtra na shaka abachiko aina chungmai thuida chakhui dalai hina khuung hili machine 3.55 crore case lot khirami dalai thui gahai pung mugudamati alungli jurum serlaga 40,863 patient ka haira Hi zanglaga khuung hili pha kahai machine jurum serlaga 3.44 crore ka shung haira pha kahai we rate hi 96.98% ning talai lakhawak India active case lot hi 50.90 lakhs li lay dalai thui kahai pung mukudamati alungli active case hi 1.18 lakhs matai sanghaira kala chi kahai we machine na 4.83 lakhs hi matai sanghaira Ari rashung da machine 89.28 lakhs hi thui kahai pung mukudamati alungli kapmi haira hina gajirum serlaga kapmi kahai machine delhi hi 151.57 crores kashung haira Kung hili man kapai gazat COVID-19 variant Omicron hi kachung kamatai kasang hi thailaga state alungli tukan kala laikalon semka kahai katongli ngator pung thura dungshun pung mati alungli shomilu da hang haira Management Authority with Chairperson Kala State with Chief Secretary Rajesh Kumar na aya order shokhamya thishuda tukan kala laikalon pingna ngator pung thura kala zin pung mati alungli shomiru no jihaira Kala khai kayor tukan poultry kala poultry we otping sainil kala sainil fresh otping pung chishat tu pung akha alungni shomiruno jihaira Tangkhul bazar kala pona bazar ba roster basis aina shopaira jihaira shopping malls shai zakhawai apam hotel maningka restaurant pingna covid we zatkhana ngaklaga customer limit hailaga 50% capacity aina shomiruno jihaira Hidada hanga gymnasium kala fitness center pingnala pung phanga tung shun pung khani aina tang da shopaira da order china hangmiya Moirang Assembly Constituency we MLA P Sharachandra Mashawi Secretary Himan Ponyai Nahanga January Directioni Thang BJP Bishnupur District Committee li BJP we opinion pool singaka muhung dalailaga shoka hai ochachi MLA na phungrana gji jitarkar masamana jihaira BJP Moirang Mantal we office Moirang Pairempam Laikai Limitia Pingni Chitaimida Poyai Nahanga Opinion pool li RO na Moirang li electoral roll kwika Kureli Mung Katati Omeka Katewi Bang President li Ngarum da Hankung Officer Kala General Secretary BJP Bishnupur District Committee na cancellation with notification shokmiya Notification sign kasapa Barry Sharma Roli Maningla MLA li shok kahai Ochochi pen kahai chiwang poyai na ningyang makhung pongshok haira Impact ma pina nabagi honariba Sri Baris BJM gi President from dagi Lokthok pigi haiba akoi BJP Moirang Mandal Yuva Morcha Moirang Mandal Mahila Morcha Moirang Mandal musung MLA की साइट की कोई मसी BJP की लेरिबा मथक तंगो ऑफिशियल सिंग मथकता कोई रिक्वेस्ट तौजरी नसी इलेक्शन मांग तादुन लेरिबा तमसिदा
BJP की मिंगचत थीबे याबा BJP की इलेक्टोरल prospect mang payaba kya se masri kan ge habi targadi BJP ki family da leriba lamhen tu hen ba tawro doba anti social oiba sugum elements sing se lokok targadi BJP da yam disadvantage am lakwe ai have se masi media ki mang thamjari. Joint Committee on Inner Line Permit System, Chiripam Branch na Chiripam Assembly Constituency with MLA Muhammad Asab Uddin Li Zakshilak ay nahangniya kachia. West Bengal-based organization Amar Bengali na Manipurli Inner Line Permit Quikrahili Makamiyawi wang kasay kagapamwi wang Supreme Court li case file sa kahay chuwi wang Matang li kika mahangsang la pami kahay chuwi wang na. Aya MCU District Committee we Office li Kwigaga Press Meet li Chiripam JCILPS Apangwi Convener Y Sana Jeff na Baumi Ping li Kamatwi li Hidada Hanga. ILP hina Ayarwi Miping Ungazang check Sashap Musakra. Chidada Sada Yari Wang Ningajang Alungle Apex Court li Amar Penkalina Lyric Misang Kahai Case Chili Awi Akun Zong Palungra. Maramchi address Sakawai Chiripam li Kalay Kangajay Bankli Organization Pingli Sana Jeff na Bohaira. Amra Bengali na Manipur LP Sana Riba Sigi Mayab da PL Thariba se Kudakta Wudu Taugodam ni Aduga Jiri Bamgi local MLA MD Asabudin ki Makai lagi PL Asigi Mayab da Miyangi interest wafam Pungfam Pokuni Loina Jiri Bamda Riba Tongan ba Akoyi Bengali sin inausingi Akoyi Riba Organization Sindasu Hariba Amra Bengali na Thariba PL Asigi Mayab da Wafam Pungfam Tui Amadi Pungdok Pigadavani Haina Joint Committee on Inner Line Permit System Jesse LPS Dirima Branch ki Magai lagi Rashidra Lok Jan Shakti Party with National Secretary Prama Jari Mayuna Ruchita Sharma na Kari Likhalay Office Building ni Aya Party with Pilan Kangkami Haira. Party with State President Tangkhul Ngaite Dalit with President L. Shayam Kumar Pishnupur District with President M. Himanda Aina Batsoy Assembly Constituency with Minganing Sabam Shamungo na Pilan Kangaga Program ni Rangaruma. Dilhi li Kwikaki da Kalay Party Executive Meeting ni Shuruk Kwi Aina Ngasoda Party Kajivu wi Rekasang Kwikrali Mareklak Aina Shuruk Kwi Mirunoda Ruchida na occasion chili Kamatwi li Hanga. Rara da Kalay General Election wi nominees Hi Katak wi Alumni Shokhaura da Ana Hanga. Ruchida na la election hi Ningkan Kala Mashungrik Aina Kwika Kawa Yari wi Kakadom po Hairam. Cobra Queen title Sampangahai Kala Northwest we Kari Women Fighter Mixed Martial Arts we winner Jojo Rajkumari li Aya Moirang Film Lekai li facilitate Sami Hairam. Moirang Piwa Mangpam Lekai we Aina Kara Cobra Queen we facilitation program hili National People Youth Front Moirang Block na Makok Kamina. Program li Rakangarum Machai li Moirang Constituency we NPP Minganing Y Motu Political Affairs Committee we Executive Members NPP Moirang Block S Kumar Aina S Steven Atumhila Khana Makok Mapping na Jojo Rajkumar li Lupa Tingtura Gash Incentive Kangjon Aina Citation Aina Soda Godomia MMA fight he strikingly based kasa full combat sports kalangate kateng reong han discipline we aina khangate grappling aina ground fighting nada Jojo Rajkumari na occasion jili kamatwili hanga anahida da hangluya MMA we fighter ping na atumi mirin chikat laga match li mazang rang laka maya khangrok lyric sign saya MFL sigi oina di rani ni adi goal ni aina dumana pipire yamna leva phabane ai di hena sidagi hena mai papa aphaba morangi oina adi notice ki oina su hena ai khotna ge makhata na adugo hadak laiba Mars ki fight ji su mai masi yam nuai na paw ma tame hoji hoji kuidri goal torame Mars ki fight phangne na practice to wa horo ana smai hena ko yamna harawe mai fight ama su pudak ta pisin bile Mars ta
Chuchona Moirang constituency aina Manipur di Mai Khia Khira Khamiwibang Thongjam Shanti Naringapa Ningashi Pongshok Haira Kala Awi Zadwaki Kajimiri ni Mahai Khamai Kala Manga Khabang Saruno Dahangmia Makoi de hek thai phu bagi ring duda magi aroi be hit tan ba order traga magi khoi de ning sep lang no porpa bapom do makoi de thai mapom du ni pai ki ding du makoi gi sakali si masan si ada pithiri da khoi de gi tang ba mamal lei ba mamal wang ba khusani zo zo rajkumar de sanoi ba games Hita la hangbaya vijay All India Mixed Martial Art Association na gdom kami azingli Matrix Fight Night na makok mida December with Darik Trada Kali MF and 7 Touch Faloknuma Ballets Hyderabad li Chocho Rajkumari na Professional Mixed Martial Arts Fight we 52 kg category li CHIHUI Sampang Haira Achui Kamataya Pauping Maharaj Kambir Singh Shaka Hang Jishad da Jishad Gaga Katizimik Show Memorial Complex Kanchipur Limayon Haira Achalaga Awa Ayiping Gasakava Ajam Aram Avuram Li Legashichi Arihon we now taught Ping na Shukui Palungra the Chief Minister and Pirin Nahanga BJP hi Gwintuism li Kagdoma Communal Party na da AICC Manipur in charge Phagda Charandas na hanga. Kala Twig High Pung Mukajamati Alumni Intiali COVID-19 case Qatar 1.59 lakh Sampanga Chile Shakatum Magadak Shini Nama 1 Satwi Haira Alina Tingatum Shatruk Magudagatum Kashung Haira Mami TV Tangkhul News Achu Bauhina Kangjang Sahira Lakiang Zin Sarno